boca. She
Ja, ngendlela inzulu eyisikhulu ngayo ayifuniseki manje wathatha Sibonga. ya ndokafuniseki wenzuleke kwakhulu ngendlela amayazi ngayo ukuthi isidingo ngayo uma iqasha njalo abahlali bangayifaka inhlila bageza wonke into emzimbeni bayifakele ihle inzula uma bekhunda izinwele zabo bayithatha bayifake bayidayisa ukuthatha Indian hairstyle kuthiwa enye i-Brazilian style kuthiwa kugundwe igundwe ikhanda inzulu ifake ekhanda ngoba isidingo kakhulu kuyanukayo ayifuni ukufundiseka ifake ekhanda inzule ibone yona isingcono ngoyipenda umlomo uchaza into embili uchaza ukuthi isifayile esishisayo uma ubana lebomvu chaza ukuthi igolo lakho lihlale libhizi kakhulu yabona bavela imemba yelinati manje upendula ngochaza lokho kodwa inzule wenzela ngoba ayifundisekile ekhanda iqinile futhi single mama ukuthi umama obonisa konke into kalula ngoba umama oyi-single umama ongaphatheki umama othakathaya isikhathi esiningi so manje kuba khulu so ngesikhathi lebo bagunda izinza bagunde yonke into yabo bafake phakathi badayisele umuntu omnyama bafake ekhanda elethele kuhle hambe lebuzawo phela umuntu alangawazi ikhanda lakho sehlale liduma kanje yonke lento ayifaka yonke lento isuke ithathwe kubo abagezi isikhathi esiningi abantu abajesu ngoba baninzi phezulu bayinquma-ke basibeyinika lemvele lomfana omncane oyinzule ujabule ufake izinza wonke nayinkobe abantu sebashona manje alokuhlalekela izulu ngathi ingabe intomakala uhlale kuba njalo ke lezi ntalo hayi uthando akaze kube khona kwenziwa njalo ukungcola inzulu ehlale ibutha wonke ukungcola bagunda nje izinza bagunda yonke into bafake bayinike ifake ekhanda ihambe incoma lithi ilimele kakhulu inzule isidodwa kakhulu ngoba ifundiseki manje iningi-ke yenziwayo ukuthi ihlale ivume ekhanda ngoba nalamathathuzi agcwele umzimba iyona indlela ethile yokuthi lento ihlale siyiphethe ihlale kuba yinto yethu njengoba ikafariseneke yona kafariseneke stand uma kukhuma ikafariseneke stand ngoba yonke into ngale kafa siyashaya sebenza kakhulu esebenza sabu kwesikhathi ukuthi sibulale lo i-stress sale kafa in Jesus' name. In Jesus' name. Ngoba izulu isitwethe kakhulu because isitwethe esiningi hamba bemangena othi look yabona umfazi wakhona hayi nukayo sokwaba ibuthi manje iyo lento ke le ayi ungafundisi kwayo kakhulu ukuthi uzenza njani ayikho into ebuhlungu njengokuthi ayifundisi into ayibonisa into ngoba vele into yakho ekhaya yazi nokuthi yona washaya lo moya uyamshaya hayi must okay wena yini wethu hayi ngasilutho yazovula ikhola kuphela uma yesifazane wesisa wazi ukuthi ufike kwalo ashaya inzule ithi sothi iningi kakhulu eyakhona in the name of Jesus nale gama lithi ke Mandela ke lechaze ibuzi zonke ifana sesesana liphethe manje lapha nje bakunda ukwenza uma benzolisa lezulu khona isenza bakugeza amakhono ngoba ilazi ukuthi izolo inokristo omnyama faka isikhenze ihlala njalo ilele inzulu so isimo ukungcolisa umuntu omnyama ikafariseneke ijole kakhulu kodwa uma uyibona uma uyinzule njalo kanjalo ayiphendile injalo kushintsha thola lapha phela okubayo